Tepet perok rawan hang ne hapung kensi diwa molang ren ngila pendat ya ki CCTV te mentaka sengit pholai terik ngila dep pante ya kini ki CCTV kamera te wat nam atatin su perok rawan barwan khwai hang ne ngangit ba kinu le tu ru kim nom nut su ban le hang ne bat ladang ilap mengyo I hang ni CCTV kamera ngin pensitom kat kum ka an bat ngin fan ka bah ting e bah pet ha kan ne ka pung ka baar ru ngi pendat hadu sauteli bat kapung ke balai ru sauteli te kapung ke banekong ru teli bat kapung ke ba sau ru teli te long art pro teli bro ki CCTV kamera te pet nya pesai phik na ba pengit yak jing sisa le ni ru bedam te mata we ka phai sha tai ke we pat ke pai phai sha tu he te ngila kontrol nang tai na po office batin pech hang tu ya bro kini sauteli kipung bat lang no kimi ki dok kharu ngela tip lupa ti wan australian perlawan si wan ha ka la putrik bat kaderu ka last fishing competition ke ba he ba hang ne ha tan eastern west blesibun tenaliang jongi inong priat ni khot ni wer ya baro ki perlawan jong ka ri khasi skub ha sawan la live putrik hang ne ha kensi diwa mau langren ki bakot hadu ru pho artili kilak bat kasin ke banang kong ru hang ne ha tan eastern west pengin ai hadu ru pho artili kilak te wat nam atatin prokrawan hang ne ngilak ker phansing lut yaki pung bat ngila penbiang yaki CCTV ha tu kasni te pet yaki CCTV mata ngantan ngila penbiang lut barok met ngila depte mata kasni te ngin kontrol bet nane na po room te sa pech himapi ki ba yok keran manangkong ro wat nom atatin bisa cek mapi pech kene ka TV bangin sa pech ha ketu kasni like patrik te wat nom atatin mo perlawan se wan met ha ketu kasni kenang ma pin chania yang ngi kinong pniat tingin le daka ka bakhut te basubaha baha nang banya biang ka jing chania iwe